November ni hlei ni Saint Joseph Bishop and Martha Edi thongkhat zanga somriat kum in thongkhat jarok kum kul kum thum tiang bupi pum khat si nak phak pi in azum bu in arak thi mi mithiang Joseph chu thongkhat zanga somriat kum Urian ram Vladimir a achuak vilan khwa in chodor pa pakhat sin irian atuan liau a sipua zilai a 20 dingle aboi pa fanu pakhat khat he thitum ding in som araksina in Josephat ni chun zetai pakhat si ding in becha nak arak ngai changcha a alna thongkhat jarok kum li kum a vilan khwa thum kom pathian zetai siang in a alut i arau hlan a siang boi chan nak amu ading fel tuk mi nun nak pum semrel nun nak in arak nung i Orthodox bule rombu i kom than nak cha a fakpi in arak izuam thongkhat jarok kum hlei sari kum a Polos khwa bishop a rian khin arak si nu a pathian bechon nak cha ok arak chua Josephat chu abik in voi khat nak tlom lo le a tha mi siang boi na kha thlen le than chau tar ding a bia a khia hika zo na hin kan thai ok chu ni swa lai Orthodox pol kanan upadening in le a tha mi kha siang boi chan nak pek kho an sina in anupi athi a chun le tha nak nol angai ti lo Josephat i thongtharian a tainak amu mi ni Orthodox bu na kha fakpi in an thin a huntar na anni ni Josephat kha tharau firtia an au Josephat ni kaima chu rombu he kom ding le Sing Peter pop i ana cha a thi ding in timchia ka si tia arakti thongkhat jarok kum kul kum thum kum a Josephat chu zingka thacham ding in biak in lai akal liau a kal sual zup nak apal mi hna ni an rak dau i mai thal ka nak in arak thi